nitwe ahabwa programme ya sisimuka nchiricho butunzi charity yo muhereza kandi hadakika 5 ezari ngo mshayiti yo kubanza twakugambira ko twina abageni akujja kwamba tukomorere ntande ibaturetire abatabandi kwiyaho n'abanyakayojo People's Circle kandi twatundire umwami Philip General Manager ahabwa sakweji kanda inentanda eyaturetira akasheshaka mbwenu ninyenda ngo mwitiriza tuyanjurure nabwanyuma gikomorere turebe Nyakayojo People's Circle sebo twakwakira Mutebe kanisa Charite babare twakira nkabanya Nyakayojo People's Circle. Yes. Konka amazina ndwanyita Kansime Filipo kandi ngenzarwa yo muri Mbara harubugasho muri Nyakayojo. Kandi nkora na Nyakayojo People's Circle ka General Manager. Tumanza Nyakayojo yo muri Mbara City. Iri muri Mbara City burode tune branches eshatu. N'izindi biri ziri omuri Singiro na nemo muri Ntunga. Kandi mwiruka nko murogwe cyanda. Turiyo tugezo kwiruka. Chamanikia. Echamano buhereza. Okay. Mbwenu nyina makuru marunji ko kugira ngo mukwatanise na Radio West na TV West okubasa okutkwata mwaho mu kisibo ukareba ko mwagarura abantu banyu na mnonga bedine y'Islam. Shoborera abantu aho twe nho twatandikira de nagwa ibintu tubyongesereza. Ko student kora Nyakayojo People's Circle ko student kwatagana sana na TV West na radio promotinga Nyakayojo kanu kujyana na nanka partners bitu bagumzamu twase ku kwataganisa stilo murundo gundi kugira twase kusibura abasaramu bo muzigiti ugumurti Masjidi Muhammad na Masjidi Moksini umurugaga ari zobe barabe na bitano nzakwa tuyumurti andi zobe barabe na mukaga ncyakare nabo nza kutambura tubase kuza rugaga nabo tubase kubagaruza ka members bitu hatirinda bokaki numutera abantu amasimu mugira ngo imwe mwije nimwe turasiburure ninga kumukikaha muzigiti then babarundana then aho mbana ho mwatanzira. How are you like numbarundana jemuta kugira ngo mubase kubahikaje ko kumukwenda tubasize gukora entebe kanisa twabasa kushikira muzigitejo ebiri na leadership yayo babasa kutereza akirekera izoba byanga twase kutebeka nse cyihuro cya buryo muntu rabarho bano muhinguzi obano tuye na shabiraho buryo mu weno rabarho kastaba ari umusalamu yes abase kusiburikiraho abase kufune cyo kurya kandi tubase kuganira nawe twendera izoba hamwe Nyakayojo People's Circle n'abantu bitu nje nanyitegerezeje numuza kutekeraho numuza kuturetera mufitekire ningana muturetera emicere nace bitatekire then twara tuza kuteka tuza kusibura byona nebitekerwaho tubiriraho tuganira tuta eje nekintu cy'amani mnonga okwiyaho nkabenye nangunyetegereze abantu aba kanushangu mwagaruka umushweka cumwe nje ngo musavinjira umushweka cumwe ningana nahandi tubategereze naho ishayo nano mutuhikaho obuhereza bwitu no bwinje munongo muringo etari yemwe nemwe ati ngo wakurira ko mwako gwahwire noho twabase kugeraho nkompira kaguri hagati ya TV West na Radio West mpira kasameme nishka so nago kaguri umuntu gukushemeza abantu bitu go kubagaruza tugeraho za corporate social responsibility myanya itakushana ko munsi cyo mwako gwahwire tukabasa kuzetwakirininga town tugaba ebitereke umbantu batakushana so kugira ngo tutatuherizo muri tunarugaga umundo gundi ekiraze kwiza tunosanga tuza kubyara nke meeting ko muri Ntungamo so imiringo itakushana tugumza mutwereza ba members bitu in a way of giving back to bishko gamba ba members banyu omanyisa kino manya twakitwara for granted gwabantu bamanya sako hatananye nango tushoborera hari Nyakayojo Circle echeri okwera kubitwaza then tubone tumanye ngo riyo no gamba naba customer ba Nyakayojo People's Circle na institution ya etancho 12 kandi kaba fully registered mu 12 iyo myaki 15 yagirenze no kugerenzi yes rwa hati kukuwa gamba tuine ba member okurenga omutwaro gumwe na kakaga across ezo branches mukaga zina gambera kando muri Mbara
twine mu branches ishatu mu twine mu Kichwamba branch wanoza mwizi okay then twine Holt branch ryaho mu trading center twine ho yes twine ho main branch ninga se yazire zona ryaho amayiro mushanju okay then tutambura tuzorugaga mu Rugaga town council tugera mu branch tuzakashumba mu Rubukange kuri ruguru nayo mu Kiyenza tugeraho branch then na Kitwe mu Kitwe town council ngo kuba memba wa Nyakayejo just no izane mitware ibine chweka wow mitware ibine chweka ikikopo kimwe cyo mwana nacho njani chinji so igora account na nobushano bibiri passport photos yes then hasigara bamemba wa Nyakayejo posa ko mbwizwire ogerera huno mugabo gumwaho ojona minu mamu yo mutwaro gumwe so noreba nguri yare amutware ibine chweka na kantu kache munonga oba member kandi oyo benefiting abuhereza bwitu bwona buri muronize buri mu fixed deposit so buri mu savings aza wachinyaka no manya papasi y'abantu empango yo kugira ngo bazo musako nkezi no kugira ngo zabahika hihi bije bakire bwaro no mwahihi naheza tukwigura immediately nimba naba candidate wo kutunga rone ninga ndindarinda mukachaho ninjera ngo Nyakayejo ka institution niyo kubanza kugira ngo itwe wiza because ntumanga umuntu yiza nanaenda sente kana ndaza gukora business uze kunyengeserereza aho nanye mpinduke so itwe umuntu kakwiza yigura account immediately tumuheraho na form agizo tumurambura ahazurungazo rukorofayinga kutwara sente twinabana barungi bakwereza ubuhereza burungi bakuswizuma barecommendinga tukwereza sente kandi nibuza gukora ibyawe ngo numuzubahereza mushitami atumwija muzubabanja mwemerire ebyo tebikuboramo koka tibi hango munonga oyiro kugira ngo abana babaswizumere kandi nabwo wakwikokwe tuba tuganiye niyo bwire buringo munonga kwereka ngo tusemeye kuba tutwaza tuti emitwarize yitu Nyakayejo twenda kwarasinga members bitu twenda tukore nabo bakore ni na Nyakayejo ari gukora okay hatetse numureba abasiramu banywane bitu mbaciganyirwa mbata icyo kugira ngo mubasiburure mbe nimwe mwakikora nka Nyakayejo sako imwe murebere ngo eco njije kutwera ki kitwa abasiramu nk'abasiramu engeri eyo kuba because wano koragana n'umuntu niwe ne kwikakiro kamutekateka koza yabo n'abantu abatumba saving nitwe n'abantu abatumba tweza sente ese tukwereza abandi abantu so asankeje wajiro tat kandi weye maybe niko kwako ino mwana akajerembaga ukazuwa ukabyama so eje saha nabone betaga kuhwerwa nibetaga kwikwaho numanya bamwe nubarisa abantu binji abamwe babatine kabanaka emwe izo bandika ngo twagambe n'abahinguzi nabone bazaho bariya so turiyo turebera muringo nkagumwe go kubasa kugaruza members bitu umuringo go kusibura abantu abarebariya muzigitejo aho kwa institution tubaganyirwamo tutwire nabo batwire mba saving nitwe sente zo kutereza tuzihereza abandi ba members bitu kandi babasa kwetungura so no muringo gumutuyo tubagaruza Nyakayejo post sako indeed tunaba Nyakayejo sako people's sako kandi bamwe bakwatanise ni Twenka TV West na Radio West okubasa kusibura abanywani bitu abasiramu omwabazi yogu tuzakugaruka tukugambira turije kuba turi kandi kugira ngo tubase okusibura iwe munywani witu so hati ntekateke shingu nenyamo mucere onure ninga numwena ndogitaho na soda numwenda gito what should we expect mukanta kaza kuraba namu kandi abanyakayejo sakwe kintu bashitebekanise takiyo nkashanga ntajwana apana mazima itwanke mukore yitu tukekereza kwenyine kandi buri kimwe kisakuba cyoroho dandikira acho kunywa tutebekanisa kacayi twatebekanisa soda twatebekanisa cyo kurya chapati mineke buri kimwe cyona kare ekisime kwancetagisa kisakuba cyoroho abantu kugira ngo nawe yahikaho amanya Nyakayejo yabiriyo mu mwanya
kandi yabasa kwataganisa nitwe kugira ngo tubase kwendera izoba hamwe then tukashemerwa hamwe. Okay, ko gamba kushemerwa hamwe ushoto muza kutera n'ikidongomezene nahuramo okushitama mukaganira. What should they expect kurgo mu kanwa kanyu ahakihureki ahakusibura koku then turebe ikindi kibakwasa kwa mbongeserereza ahakurya cha okusibura koku nk'abantu babiro kuba kuvugana bakaganira mu kiganiro cyo expecting kugira ngo tubasagane n'aba members bitawe bari yamwe abo kwitaga kujoininga Nyakayejo tubase kwashobora kubasima kwamba joininga abarorede ba members ebizube bine ibakora ngo biseme kwa ba addressed by the maybe management and board then tugarike turebe twakubasa kubegesaho abo stilo kuba kongera kwesa sente zabo nk'abantu kugira ngo base kwetungura habamwe babine sente konka emukozeseza usanga etabonera haza kufuna kagisaka turabya muna financial literacy ninga so kwegesa ba members bitu nsonga zaka sente then na nesonga zo ku managing loans usanga bayambibwa ekinyonyi kimwe nanki barera umweretere binyonyo bibiri usanga mwaganira you are giving back to the society bagaraka no kwega bayega. Okay. Betekateke kumaraniye mwe obwire buri kwingana ki kandi zija kwazirishaha zingahi akutumarayo muri rede tukahikana twakira ecyo kusiburuka cyetu. Itwe bayisayi 11 n'eshweka zo kwa twashiro twayitebekanise kandi ninyisiga nsaganira mpaka ahibaragere mutwamara tuyonze tutakwa twakwa twahendera izoba office nza kwa za kurozingere so nza kustama nabo tuganire mpaka buri omwe aharabe natagira so nibaza kusana ni mwamabega ba officer munonga abutura turebero busere munijize mu kiganiro cy'amanu munonga. Okay. Kureka mbeno garike mwahamyanye murije kwa numusibura basarambitu then nabonyuma tubase okugendera turukwendera twakwa turi aha muziti ogwa Musgid Muhammad umurti na Musgid Moksin umurugaga town council ejemyanya ni turabintu kera ba members bitu kugira ngo tubase kusiburka nabo kandi tubase kushemerwa nabo kandi tuongera kusima TV West kusima Radio West aho kuba we have been erong patana tutwire tukaragana munonga and mutuyambire promoting Nyakayejo People's Circle na ahituririare na man ganyu twataganise kandi tuongera kubaha kuba promisinga nsa kongera kutambura nimo mu rugendo ako Nyakayejo biruberwa ni byinji kandi biringwa kandi tumanyangu ahitukuzanza kufikayo na nimo bitu mwirana ne nkoreje yo gukoresa esumuzitu in case nanye ndakutaya kasente ahasumana no kwihera ya hasente ninga mukiriyo no mu try munonga byo tukabitereza kare twine mobile banking aho kuba registered ukakozesa sumu yawe just kumga 2*255*49# okezo musobuhereza bwona no yihayo tekayo buri kimwe cyono no tukora sumu ryo wawo byami kandi echo ncho twese imsankanya Kayejo ujanga memba witi yateganisibwa ubayanda sente samu nana gwecero yafuna umurwire samu nda gwecero nabasa kuya sente za account agumize makore kandi turiyo ntongera no kurete huru yo kugira ngo tubase kuboneza byo butonde ibyo buhangwa ari turiyo ntwetebekanisa za kugira ngo tubase kugira ngo tubyare imiti umucanga cyitweki tubase promotinga activities ezuku urekaho ibyo buhangwa butasisikara ejo product eriyo naizo mwakogu kandi turiyo nturetera ba members bitu basimuguma bategerize bitu ndukwendera nabwo still ntuhereza ro mukikuruga antwari kumukika miliyoni 15 so buri omwe ine business na watandika kumpiga na nerizo account yo nanigenda nayo bena hinda aho arakuvugane ho nabakwemereza account tora itujigurira munonga. Okay, thanks for the care okubasa kufaha abantu abanya Uganda okubahereza inteka tekezwa tena sente kana no kuteka teka byo buhangwa kandi nangona n'amadini gitu nagwe okugakira nko kugari nuko twahenda takashonshire cyaka akomjenyi witwa Nyakayejo People's Circle kandi ohereza mwabuhurura nanye yampiga bugambi watakarjira ninza kuburuze binje biri kukiraho mbwenu tinkumanya hariho nka enamba
ito kwasa kutera wargaha tukabuza tukamanya ibya kwasa kwambyo gako kire twagira kace kandi ubundi nimbura nakwatsobwa no makumukuija hata mutuyusiya mututera kahi so mutwe yakwa yagira mu ka feeling kugira ngo ayije nyakayojo hine nambe yakwasa kutsitira for example nzabasijere namba ndwasa kuhandika yes 0787 yo harbo no mangu wansiga n'ubundi nyine tayi munce 0787 99 37 34 ninga si 0788 9 3 ashatu nina ejo nano tutunga kandi tubasa kuba tukwereza obuhereza burungi munonga abanya kaizo pozisako. Thank you very much Mr. Phil. You're welcome. Rahanga abahereza munshamwe bari gumana mutiteka teka. Amina. Nuko twahindura cyakashonshire cyakabataye bitu tsine yabagenya abandi nabo nsa kuba kurara twabakira dakika 11 zana mushayiti ya kabiri nukwe twaza kubatenderira utakarga program eji ya sisimuka.